tanjini en fo kala mo hiyaali yewtere o ɗon nde jentike nde ba ko ɗum woni fenɗo e jindude ka réseau sociaux mosiɓɓe min ɗuɗa ko mi ɓeyda e hoore ɗum koko mi yewtuno ko mi fillitoto on andi mi addi ɗo yewtereji makko hewɗi ɓamin mi fefindota ko haala e hoore goɗɗo koko haaluɗa ko mi addata fo jentito mi jonna miijo angon e dow ko mi nani ko kono yimɓe ɓen si ɓe yiɗi goɗɗo ma ɓe jokki goɗɗo ɓe sikke ko kanko woni diina hara neɗɗo on e diina kanko piiji ɗiɗi seeduɗi diina kanko Allah jeyi neɗɗo on ko golla e ɗo embere faamu makko no o faamiri no en hiiɗo immike lagine o yahi ha Sierra Leone o woni noddugol to yimɓe ɓaawi ma pullo Fuuta wiyay hoggo kakango joliri o so ɓe bugorte o yiwi lagine o yahi ha Sierra Leone o noddi ton mbiɗo tañƴinile ha mi felliti hande enen ɓe fulɓe alaka wonɗe libre ha howti Sierra Leone par ce que hari ko wiyetenɗe woni libre kadi ko Sénégal joni en yii ton affaire piiji buy men mini ton affaire séjour ji fulɓe ɓe yaltu e leydi ɗin piiji fof ɗe reni ko noone yarde joni kala ka yahuɗen heɓuɗen ɓuttuhum en heɓoto yimɓe yawɓe memminani en ton fitina ɗon andi ɗe balɗe laamu Guinée wi'uɓe no laami Guinée ɓen ɓe faalano jiiɓude en Sierra Leone ɓe rewri e laamu Sierra Leone ngun kono ɓa Allah waɗi yimɓe ɓen ton no jogodiri ɓe nantodiri Allah walli en on probléme ɗon o tiiɗali oɗo immike o yahi ton miɗo tañƴini Sierra Leone ha mi felliti hiɓe wuuri julɗo e wona julɗo ɓe wuuri ɓe naɓudude hiɓe yewre jam o yahi ton e noddugol e haala maɓɓe kan inna hara si chrétien jo fetti fette makko an julɗo naya yawka makko naya ñamanmo naya suyetumo bonnani ɗum ɗon fof ko memmingol fitina par ce que duuɓi Sierra Leone julɓe ɓen eɓe wona julɓe ɓen ɓe wuuridi ton e hoore jam si goɗɗo iwi Guinée o acca bantan hikin ka yitere makko acca bantan hikin ka yitere ma yaha inna itta e tokkun ka yitere goɗɗo ɓa pelletti lagine kay no mari chrétien kono hiwiwɓe no laami ɓen fewno ɗo ɓe yahi ha ka nder église ɓe yahi ɓe suyetiɓe yaf bon année ɓe tawama e fettoji ɓe aɗin ɓe assisti ɓe weltike ɓe fof ɓe waɗi iidire maɓɓe nden kamɓe kadi ɓeɗo no acci ɗum ɗo hiɓe yahi Sierra Leone ka andanɗa hoore ma ko ton fulɓe ɓen fewno ɗo ɓuri marde liberté e nder sous région on ɗum fo alaka pullo mari jang howti Sierra Leone pullo Fuuta yaha to watto putoru ma innitiɗo pullo Fuuta yaha memminanta ton probléme hakkunde yimɓe joɗoduɓe ɓen inna ɓe yehi waɗugol bayana ɓe yaha ɓe memmina fitina hakkunde joɗoduɓe ɓen naɓuduɓe gollidayɓe mi torike on wattane yila mi yetinoke on ɗo mi halitike nelangol ɗo yimɓe fi bayanaji are waɗa non men ɗo bayana ni eni ɓe yahay ɓe memminana on fitina ɓe acca on ton fenɗo Sierra Leone fof no andi ko no fewndi ton yimɓe ɓen no immi ton no wiide hande kadi laamu ngun ko ɓe daroɓe dadito fali forcé ɓe interdisa oɗo argol Sierra Leone mosiɓɓe si fullo bonnanama e ɗum ko mboni cause on si goɗɗo piyama e ɗum ɗo ko mboni cause on si yimɓe ɓen añama e hoore ɗum ɗo ko mboni cause on ko mbo créé o probléme ɗo ko o neɗɗo e onon nelamɓe mo to yahugol waɗa bayana par ce que pullo Fuuta wallahi kala ka bayana watte ɗo ɓe duwa yahude ton sofinayi par ce que mi anda ko on e probléme yimɓe ɓen mari onon on andano diina noddirte sina 31 e 24 tun diina kan si tawi a moytike 31 a moytike 24 ko ɗon diina hatti Sierra Leone ɓe wuuridi duuɓi chrétien e julɓe no wuuri ton sans probléme hiɓe naɓudude business maɓɓe ɗin tranquille goɗɗo yiwa lagine acca chrétien ɓe ɓen lagine acca huɗotoɓe sansa ɓen lagine acca fenande nden lagine acca bomɓe ɓen lagine acca wujjaɓe ɓen lagine acca fimayɓe ɓen kuus lagine ñamaɓe tramadol lagine immo doga inna ko Sierra Leone yata fewna yimɓe ɓa Sierra Leone kan no yawni ko leydi yawnidi ɓa hay lagine ɓuri yiɓe joni mbuuɗi foruɗi saabu nde yawre nde tiiɗi ɓa pellet ɗum marsata e leydi hay wotiri sina Sierra Leone Sénégal ɗo ɓe mari ka ɓe yata ɗo ɓe na ɓe hajjoyde Touba kon to yiɗon pullo Fuuta no yata waɗa dawa sikkuɗo so yahi o arta yewre jang mosiɓɓe pullo Fuuta no wawi immade ka meɗen lagine o yaha Sénégal o inna ko ɓe jokki kon Touba ko fenande o arta e hoore jang harama wuuri selli o inna Touba hajjatake kori acce memminangol men fitina kala ka pullo Fuuta yahi o heɓi jang o heɓi teddungal o heɓi nantodiral o heɓi ɓuttu yimɓe ɓen no yaade rondo yimɓe inna koɓe adduɓe ɓe waɗa bayana on hi o bayana ko fokkintinɗon min ko mi huli ñande go lagine ɗo miɗo andi ko eɗen duwa ɓakkotirde enen ɓe fulɓe ko ɗum woni solution on
fiyen ittu yimɓe fu saagi ɓen hakkunde men. Kono ko mi huli bone ko tafulɓe ɓen ƴettidiran kafaji waɗidira lagine jihad yara ko fi diina wo diina soi-disant diina sabu tariqaji. Hande lagine tariqa mo ala mo woduɗo e hore leydi mo ala lagine ala. Mo kala no fiɓi ka fiɓi ɗo no indi ko ngol lawol ɗo jokkata nata aljanna. Ko honɗum goɗɗo iwiri lagine, acci chrétien lagine, acci bonɗo lagine, acci wujjeɓe lagine, acci fenayɓe lagine. Onon nelamɓe ɓe iɗon du'a nangede naɓe ka luwa. Parce que ko ɗum ɗo woni yawgol memminana yimɓe fitna e leydi maɓɓe. Ko hombo jonni on message tawata ɗon jogi pellital defte ɗe jangoton ɗen fof. Defte ɗen fof en général. Hay Qur'ana moɓede mayre ko ɓawnulaɗo. Defte ɗen fof ko yimɓe windi ɗe. Wawɗo no wawɗa, wawɗo no mi wayi. Joɗi golliri hakkille mum kin analyse windi. Hadisiji moɓaɗi ɗin fof Buhari e Muslim ha defte ɗen fof. Ko yimɓe ɓe wona hay arabuɓe moɓi ɗum. Mosiɓe pullo Fuuta kori reno ɓe innay noon si pita hoy koye fof añi sari haray ko yite nde rondi. Ko billahi ɓe on ɗon e noddude ɗo inna ko diina woni e yawgol ɗo waɗana on dawaji. Ɓe memminanay on probléme sarali on. Ala ka dogo ngartol lagine ɗo. On yi lagine ko fewndi. Joɗe ɗo on wuri di to e chrétien, on yahi e leydi chrétien ɓa fof no andi sarali on. Majorité yaani ko wiyete autochtone yimɓe kiidije leydi ina julɓe. Julɓe ɓen fof ko yahuɓe ma tubuɓe. Kono yahata to memminoya dina. Mo jonni Matew ko seta nyamo ɗum ko hande goɗɗo andi ɗum pullo Fuuta